Ne verujem ja u kipove, ni takve ko ti tipove. Kad ti jednom srce slome, ne veruješ nikome. Kad ti jednom srce slome, ne veruješ nikome. Da, kad ti jednom srce slome, ne veruješ nikome. Tako? Ali ipak mislim da treba imati povjerenja, jer ako nam je jedna osoba slomila srce, ne znači da će to uraditi i druga. Tako da morate uvijek vjerovati u ljubav, jer ljubav je sve. Eto, dragi moji, ostajte mi dobro i zdravo do sljedećeg slušanja. Puno vas voli i pozdravlja vaša Zaki. Ćao!